mentang ini pek ikajikhin HCF lane kabaki om ka GCM kadegaju don ba om ya ka highest common factor don ba om ka greatest common measures ti tong ini le shwa ba sutu ka ai kanika highest common factor common mut badai la factor mut unong into lane unong divide unong multiply lane unong divide tang ba highest mut bakraw tang ude uju unombar ubala ban divide tang ba ude ubakraw tang to ngan ong ne shubu padang usaw bat ukrang ong artli ginambar gidan no to ngan sim no do way ne ubakham he ong rio to wat yo number na jabin jong pi nuno number sedang nau r baru sedang nau r nang ta le lai saw ter nuno number bala bediba yo rio bat pra ujudan mu balong common ujudan tang ba udi belong bahe tam ngan penhe syu gini number kindia mo ngan sim no khat r bat r pusam tongin ya kain klik daw r la yo khat r sin riu long khat r yo ni rula r sin khat r long r pusam kamut lala daw r lala ya baru r teli kamut la de common factor uneru kengapai dang don su ne bala ngapasyang daw lai sin ang ni lai sin saw khat r lai sin pra aku saw o daw lai rula nang ta ngapasyang su yo la daw saw sin lai khat r saw sin pra aku saw o daw saw rula ngaya su sebahe ngalai dau nriu sin a daw san mla daw nriu sin r long khat a nriu sin saw long ar pusaw o pleng daw nriu rudang la nang ta nga persyang de kiwi de daw pra yo khat ar ngamla ya nang ta nga persyang daw ndai ru gamla do sikho ru gamla do khat we ru gamla do khat ar sin i we khat ar sin a dia dan number syu bala lakut lada pi persyam do khat lai ka saw ka san nam dan syu bala tang na kini gila mot kini baro khoi kidi common factor r ru ulai ru usaw balai common mot nomor ba ya baro r la ban di bai do r ya baro r la ban di bai do ulai ya baro r la ban di bai do usaw ya baro r la ban di bai do real ya baro r la ban di bai do khat r tang bau ba he do udai u khat r kum ta mi ong ni udai tau highest mot ba he do highest common factor. Let's talk about you highest common factor lane pila banong greatest common measures kata kali ke jingmut jongta highest common factor mot padang ki number kiaban wa yaki factor bala ban diba yaki tang ba ubah he tang bala ban diba yaki tang ba ubah he tang so ngatermen pila satu kani galong da ka basu kain klik ngala persyang syua do baritam do a do lai do saw nang ta ter ngaya ngala ba hadu khat ar hadin khat ar dan number syu bala betiba ikine baro ar do ju ya baro ar apa kumutangi kot yu highest common factor kini baro khat kidehi ki common factor tang ba une de tau highest bahado
So ngatry pila suatu kamu you highest common factor lane greatest common measure. So kala benda pedang lai teli ke nombor lo. Subuh ngaong sa unriu dah. Apa yang lai telipat dengan persiang dauar la arsin lain rio arsin rio kasau arsin kat arusau arsin rio kat ar nganong arsin dauar arsin lai arsin rio arsin kat ar daulai pat laisin ar daulai rola laisin ar laisin sau laisin kra dausau yung rio mela dausan melong daun rio la rio sin iwei rio sin ar rio sin sa nangta daun nyo mela syu dau praru namla dau kendai dau sipo kat we kat ar lai kasau hinam mela syu lakut kabamot kino kita ki common factor mot ki factor balak bandiba ye ki baya dailang mot aru ula ya dailang ya barok lai ulai ru dailang ya barok lai ndriu ru dailang ya barok lai tang bana pedeng kini ubah do udai ndriu kumta HCF chung kini lai teli udai ndriu kata mot ni second click nanta apa yang kita artelipat meneng lap UACF UDUA UACF lan GCM UDU kat ar aksa last tuan kemudian ayu highest common factor lan greatest common measures so ngeladet jing datai ngeladet percaya pi kemudian ayu HCF tingin ya pada kumno banwat ya ke HCF dengan simbiang kita bijuk di nambar pihak benang baro arjai ka factorize method ngalada hikai factorize ada video balada kumno ban factorize sekila ada benang tapi 46 tetiap pai biang seketula video syua nomor 6 dan kanu jingkai ke bapila ban kai klaim ya syua syadian so ngalabu renti iki video jangan berokot sa check mapi na ke baong Shillong Education Bulletin kerteng jangka channel Shillong Education Bulletin sawat serial ya serial pechua pegawai nado ke kain lang jong ihol lembat ter hado bande ya syakmat nomor syakmat pindang ya kindang pois kijing kain ki bae so what kain kai kini ki barit ya kimot bagi di barit ki melilai pinamla ada ban suatu syakmat ada pimpat suatu kini ki ba nangkom tagadang on ki basic ki penrai so what kain sting nomor hadirin dapil apa yang jingkai di bagi sakai hadirin kita ongin stau balai kejing bom suatu kawan galomba 4 suatu yang ketenrah so ya biang sedih video gila don page bonsi but what click but subscribe but like but press bell icon kia to temen nga ayau ngan sim suatang ku ar peli kat ar but ar kusau kumno balwat HCF off HCF jeng kadar berarusau kadai no nilai kumno factorize method ni factorize kumne kadar nan pelong rof no kan kendiat kan nang dengan ker nas narut jangka kopi jonga ukar ngalik kumno arsin rio nga factorize kumto arsin la biang kabamot ukar umi arsin lai
nang ta nga factorize sa UR kusaw la ka jong kani karu komplain kaya rap ru ban kain ye bijing algebra ru la piwat LCM ACF hiat da ka factorize method ha ka algebra so bijing kain ru long ka algebra ru ngila natu so kani kan long R sin kat R sin real R sin line tengi ong UR kusaw umi kano R sin line yan nangka ngijiet ya ki common factor common mut number badon lang habaro R so common factor kinong padai ro highest dan di common factor badon lang hang di no R no way R hang ni rodon tengah thok tang ya uwei nga ong R udai badon hang ni oh ngalap hang ni rodon hang ni R nga thok diang sa uwei R ni R pada ngalap ba udon tang syapo sa jurang undan ngam thok yu umlong common tingalap pada saya uni niru lai don chatning bat chapo how kat aru don lai war kusau don lai so ngabu lam bat lai so kini gede ki common factor in pada highest so highest pada kan long HCF mun ubahe do ubala bandibat yo kat R bat akusau udai uni R sin lai kan long kat R arsa oh kanin nai pat itu to shoto kita common factor de UR baru lai nai to itu rantu haba to untuk common factor ngasujiet suatang common factor di banyo SCF pada tengah haban into yaki nomor meneng ala kunto untuk into so jet shua yaki common factor te saya into yaki common factor kita kila deki highest common factor so ketukalong da gaba factorize ni haban kan mau kunyo ban sim yang tang yaki badan lang nasi miwei ni bomdan nasi haka HCF tungin pet pada dak badibat te dibat ya number bahe atau number barik hangnya uhe war usau HCF of 12,24 is equal to question mark tengah thok hang ni R pusau dibat do kat R sin R sau R sin by R ngalap ba ubala ba dibat udah kat R mau ha Nunu nombar ubala bandibat ya uwei pat unombar ubala khaddu bandibat tahang niam dia bala khaddu lala lupa tang sisin dibat nomor bulala lupa sisin dibat mut ukat R ula adai u HCF jam ukat R hi bat u akusa mut ukat R ula bandibat ya ukat R bat ula bandibat ya u akusa so HCF is equal to stop kato kanlong 12 answer kadibat ngandang penis lagi gue kom marbakan ni ka hantu pikiran subha masa ni ong menta kadai ka Euclid's method ya agar jingkeng bermentar pikir begini ketika style Euclid kan dia jingkeng ni betul
try pilas to sa pause video bat sabut to kan pelit nak syanir kan pelit nak badan to minpek lada degum gato mana apa dia HCF of 6 12 but 24 kadai kat no kane meneng hilap bakal dia hindriu Meru lada mayat daka factorize method dengan thak bumi hindriu uday arsin lai kat R uday arsin hindriu arsin lai pusau pada uday arsin kat R arsin hindriu arsin lai dengan thak untuk hindriu umi R into lai kat R umi R into lai R pusau umi R into lai ngasim common factor ngasujit common factor ni bodon lang ni dan barok lai cekah hau hindriu ru hau kat R ru hau R pusau ngathok na utu koma Uniu R pada dan lang re udan hang ne hau ar sau udan hau kat ar udan hau hindriu dan dengan thok uniu R ru dan siu hang ne udan tang si jika tang hau ar pusau so long common mut badai lang lai udan lang keleng hang ne ru hau ar pusau hau kat ar hau hindriu dengan thok yu lai ru mut common factor gidan tang R kali te HCF pada HCF kan long R into lai kalong hindriu ansa lada divide ni divide shua R tadi la ban sin hindriu ber R pusau lane hindriu ber kat R lane kat R ber R pusau kumene ngasim yu kat R pusau da u kat R tengalai R sin R sau R sin wei R semut ngalak ya no ya wasau lak dan no bandibat dau kat R dia ini ngasim ya u kat R bat u 12 and 24 LCM ngawat shua LCM jom kat R bat R pusau so kat R bat R pusau u LCM sorry nganong LCM u ACF udayu kat R dan mentawat pada ACF jom u kat R bat u hindriu ya nongkong find HCF so ngiyok kat no tadi HCF is equal 12 so ngan sayok pada ngawat pada jong hindriu bat u kat R dau HCF jong kini R teli sawat pada bat utau ACF bat uniu hindriu batang sa wat ACF jong kita tamut harga dibat yang kita 6 bat u 12 bat find HCF kini R tadi ladaya dibat R ang barabar dibat yu bahe ada barit kenuan hindriu sin R kat R buat balak khadu bandibat udayu hindriu kabut hindriu unsala bandibat ya barok lai tali hindriu unsala bandibat ya hindriu ru ya kat R ru ya pusau buat udayu bahe tam nama dau R la ikini barok lai tali ngala dak ong ne yang nama sedang so bahe du udayu balak khadu udayu hindriu T ngatok hang ni HCF of barok likely 12 24 and
Nak berkelap 6, 12 and 24 along 6 and 7. Balik nomor uni udah balak kaduk dan divide ya barokai. So ngalada tuan pen itang ya ke division method saga tu kan metendi. Ini ada pilas tu dikiri nombor tu pilih tunjuk. Tang ke divide method. Okay, so yang pelit nak gini. Yang itang division method. Sure. Now what your LCF? Find HCF of 9, 24 and 36. T ngalaong bila bang sedang kendai berarpusau lane arpusau balai pendril ne kendai balai pendril dia kat bapimon sedang pula kendai balai pendril ulong kendai berarpusau ulong arpusau balai pendril ulong dibaik syua arteli syarut tongan sim arpusau dibaik dau kendai dai sin a khat pra tam pra dai sipo khat wei khat ar lai khat sau tam san rio entah bila guno klemla ban dibai dai yo ar pusat klem la ban di baik tik klem tam ne klem duna ne dang tam sandri so ngile gum no ni di baik kan la yau kendai dau ndri dau ne batam ya unong di baik so ngale ham to nampak nak syani macam itu dai ngale ndriu sini wei long ndriu dang tam biang lai dibai kala dau lai yau ndriu mentala la arsin lai long ndriu mano bala khaddu ban dibai udai ulai so ngato hang ni HCF of 9 and 24 hajing sisya uday ulay mut ngadang sintang gini atali te daw HCF jom kini nasa simbat uni balay manpet mano bala bagibay so ngale ang nepa lay kun real ngadibay ulay lay sini way lay laisin ar rio tiba menang divide pet biang ni video jangan divide kabamot ulai ulala ulai rio pada ulai ulala ulai pun rio kabamot HCF jang kitu arteliru dai hiu HCF of
3 and 36 ro udehi u 3. Therefore HCF of 9, 24 and 36 kadai 3 answer. Jangan pamot jang kini likely mot number ubahedu ubala bandiba ya kini barok likely udai ulai nomor lai sin lai long kendai lai sin fra long atusau lai sin kar arlong lai pun reu to pamot ulai ula sisa bandiba ya kini barok lai nomor kata udai ubahedu ya ada so ang klik no bisa pause ke video sabut kila arban le gato daka okay, dapat berupa factorize method. Kendai, arkusau, lai kendrio. Lak balik syarut, kendai, lai sin lai. Ketemu kendai umi, lai into lai. Arkusau, factorize lah kajang. Arsin lai. Arkusau umi. Oh, kayak gitu. Arsin kadar arsin. Arsin arsau satu. Kabilah. R into R into R into lai. Lai pun real. Ini arsin way, arsin Hyundai, Sopra, arsin Hyundai, Lysian lai. So, lai pundriu pada umi, mula bakalah arsin way, arsin Hyundai, arsin Hyundai pra, arsin lai Hyundai, arsin arsau, arsau pra, Lysian pra, arkusau pun dah untuk. Betul apa let's syarut ya tan mulai ko hindri arsin WR arsin ka hindri da ulai ulang lai sin du pra arsin lai so lai hindri umi R into lai into lai. Okay, nipay badan barak lai jeka. Badan lai jeka UR udan tang R jeka ni UR udan tang R jeka udan tang R jeka. Tang uni ulai udan marway. Hangni si jeka. Ini pada ulai udan ajram du usak tang si jeka. Tang hau indai hau sau undan syu nomor ngasim syatang itu balong common. So common factor udehi ulai at HCF ro udehi ulai answer. So kebasok kumto kila bangkain kano jikay. Ya. Ni dia berpilak nang teng na school takadaw nga akam state. Dapi ibang state tan dapi konsuki ya ka video lane pebyang asin. Te pila tip hi sisin baladat batay not. Dapat mau ikut greatest common measures. Sin baladat mot baladat skamram jang pi ban le homework
te ay por yang shipha. So kini kita ki homework. Nggak ban praktis, tapi kuat ban nangkap, kuat ban sa, kerja biang ban kan mau sa. Tiap ban kain sibung ngirung ila kain jengkain pelap ikini. Nang air kita membasi pau kasan teli, bebun kasan teli. Mereka jungi kain lebih sapu san pau teli jengkain. Wat ke kain lang ke simna ro. Ria ping air dia. So penstam ila dia, penstam jar kita penstam tang kita tiban, long man kita tiban yo sensar, tiban yo long sensar, tiban yo oban syarai ya kepercayaan. So kini gidi ansar apa ngalai. Lalu dan jumpa kelak dengan notifi satu apa komen dengan sa page mengapa deh. Mengar ada beriu ngalak berkelak. Ya, so hidup pila benam berkelak maki pindah lalek bersih. Yang apa telah mengaruh kesia kuliah. Dengan saya akan dapat atau ipat ke video tambah syua bukan tukut dengan klip syua ni. Kan lihat masih itu teng nilap ba dan diberi dengan orang itu what HCF of Shabu 3 and 5. Tukum lo pun tahu 3 but 5 teladang adibat yusan daulai dengan 6 lak. 6 lak adibat lysin nalak tengah lak kanong lysin R lysin Y line tamsa R divide daw R yulai kanong R sin Y R tam Y divide daw Y nomor ni divide berbuat daw ni yaw ni daw batam yaw nang divide daw batam yaw nang divide pa te nga divide daw Y yung R habakut Y sin R long R mono bala khadu dan divide la khadu way kadadaw ng ong bangam ngamla menay marwalay habakut ngala daw way so daw way kim jukay sisin bami if HCF is equal to 1 then we say there is no common factor. Ihaban ong ba pemdan common factor. Nama dawai nga ong ladala bandiba yo lai but yo san iwe sin lai iwe sin san. Mendam nomor syu bala bandiba yo lai but san. Lumon usa aku duwe. Suwe tiano ino rula bandiba. Takadaw umday uhayas, umday ubahedo. Takadaw ngin kain riyo we. Ya, so lada day tang dawai la bandiba tingi ong be utaw nomor dan common factor. Finish. So kan mau idan rugi number dan HCF. So in saya akan lupat hakawai pat ke video ringkat bat ka LCM pat in pendek show LCM daladep LCM tel along bangin ya syaka jingkai yung syaka kain lang simno divide into jongki fraction daladep fraction in sekta seka algebra nang tangin sekta saya ki se daladep kita mut shipang niladep yaki basic asindak ki basic in select skiwi de ki basic katukan ni jai ki basic daladep kita pat in select ki main ji kai pat jong barok ki kelas bye.